College pun fibro section part latkam DSC biang apo Ribhoi district kumba kharar tuli e pus tekto ki kwa ban apply biang ini pus ki balaj te sampai ik video do ko bakut yakane advertisement lapun me art khna tarik Oktober arjar saw te ki kwa ban apply sa le no kloi te ka last date nam ta ban apply kan day live ho tarik jong November ma live ho tarik jong November ban apply yakini ki pus tengine page kita ki pus ki balaj kini jong ke kabanikong kadai ka Forester 1 artli ki vacancy de jong khas jentia kategori artli deben pass class 12 science kan mamo bala apply de class 12 science HSSLC SC mudde jong ki science class 12 science candidate must possess the minimum physical standard fitness habdani kata ka fitness as per prescribed below height male 163 mushispa andrupulai centimeter chest male prapsau height female 150 centimeter te kane minimum height for SC ST te namta ki SC ST phape bi kane height kadai shispa san pu centimeter shinrang shispa san centimeter ya ki ganthei ki bakwa na apply namta kane te kandon ruka physical test kabalong arp san kilometer ki shinrang wat khandru kilometer ya ki ganthei pihak yaj ni pihak mare ka song happy ba pihak pendep hapo ka sau kenta ka Forester ma kon mam sa ka ar ka forest guard kidon hado ratali ki vacancy post balaj yang forest guard artali de ka UR kategori ban rutali ka de jong ki khasi jaintia kategori kane bade de pass class 10 ma kon mam kane forest guard ka de pass class 10 ki ko apply kon mam kane hajrong de class 12 science kane di class 10 tiki buku am apply sa apply la dapat pas class 10 kane ro don kam ya ka haj kan mau ka haj ke di belong namta ngan ong bai ya ki SCST kade kane minimum height for SCST kade shispa san pu centimeter iki shenrang shispa sau san ya ki kenthe kane ro kumju hi kan don ka physical fitness test ba phiaban mare kalong arpsan kilometer hapo sau kanta igi shenrang bat khandru kilometer igi thei hapo sau kanta hap pendam bat ar lai hi shadi lai computer collect tangkawai kapus UR kategori UR banikong UR om dera khasi jantia kategori computer collect khasi jantia kategori kawai kaneru pass class 10 12 tangma ban kamru ya ka computer knowledge pas class 10 ro kilap na apply class 12 ro lab na apply tangba with computer knowledge carpenter UR kategori kane te UR carpenter kane class 8 pass with certificate training course in carpentry works from district commerce and industry tang ki bala dep bet ya ka training po kane carpentry na po district commerce and industry kan ma bahamo ki bala dep training kilaban pass kilaban apply am ta ka post carpenter kade class 8 pass class 8 pass kade jongka UR post ke jangga UR kan mau gidan kuma khat ar tali e post baro pra kana shpo khatwei khat ar te ban apply gine kan mau ban apply gine ka debit kumju hi kumba pi apply DSC gitu ki bladep apply kan DSC ka bladep pin shu login be da tuju hi password bat email bat password email bat password email bat password uju hi te amnan kam shu ban lai e shu login ang tu login te klik ye post ki bade nan klik sa shu siu be tangam tahi kala long kade ga ju hi kam don ji fer era ada de jong kana kana stikru kade uju hi nan kam shu register session shu login be ada ban batai hage video bade bro ba de uju hi nan kam re ban register as license te ki ba na apply select no kloi apply one up ya ka tarik last date kan mau kas name kan debet khat pra hadu live R plus sans name ka relaxation kan long mai khat pra do live hu news name kan ma ba khat pra do live news name kinang la ban apply te ka class a la da ban I te baro ge jinot kam la don I te nam ta kan e ka person with disability age is relaxable by 10 years 15 years for STSC kamut ba ya ki PWD candidate kan long mai khat pra hadu sau hu news name kila ban nang yo ban apply ya kini ki post te sale e kabron kam ka fees kan debit san pho tingka ka wei ka pus kan ma mo kidon a lai tali sau tali pus
Nada apply bro sautali kan long sanpo plus sanpo long aspa tingka. Te kawai kapus kalong sanpo tingka. Tang ini jing tip ki bakwa ban apply sa le ka kam ka link jong ka website ngan sabu ko description ban apply gini ban login i ban apply thamai la ban apply thamai te sa apply sanpo ko kapus tang ini jing tip kulish bun